Assalamu alaikum. Kırgız elim, Kırgız yerim. Ecesinde karındaş baykeler. Nedeyiz? Biz Turçadayız. Turçanın Antalya tarafında Kemer Çıralı degen ayılındayız. Toğunun çoğusundayız. Türkler özleri çıkalbagan toğunun başına. Biz oradaki jarmenin çıkıp geldik. Ошондой эле тоого чыккандан соң эми бирдеке кылсакпы деп ойлонуп дос балам экөөбүз отурабыз. Оор болбосо биздин каналга кошулуп лайк коп кой. Ылдый жакта кызыл знак менен турат. Анда эмесе баштайбыз. Hey masısı çok kepişçen curkanga baştı bekitken cam bağıp meştin tübünde cattı alıp ceviçken çak düş köçeyin oygun boy çakırgan cerden geçikken toğurgan canday sekirip toy dese çurkap jetişken caştar uksan aytayın ayanday jalkoluk degen gezikken hey taşbakanın üstüne minip algan jalkoluk uyasынан үлүлдүн кирип алган жалкоолук эшигин ачпай эмгеккен килип алган жалкоолук. Ну короче текстин калганын унутуп калыптырмын. Кечирим сурайм. Дос балабыз экөөбүз короче атайын жалкоолук дегендерди эртең менен туруп угуп жалкоо болбойлу деп ушул тоонун чокусуна чыгып келип ютубка атайын видео даярдадык. Анда эмесе ассаламу алейкум Кыргызстан. Masısı çok kepişçen curkanga baştı bekitken can bağıp meştin tübünde catıp alıp ceviçten çak düş köçeyin oygon boy çakırgan cerden geçikken toğurgan canday sekirip toy dese çurkap jetişken